megalayapost.news. Kipulit Karibhoi hapo kajing batau Senior Superintendent of Police SSP Karibhoi District kasing Blay bat gebderu kajing rakhi ya ka Republic Day kila pulong ya kajing bat napang ya kali arshaka bat kibe kali bapen kenyan kabala bo jingma shibon omtang ya ki batru ikpai ba kibalai bawan lingba kasrok ba Haribhoi kani kajing perking kipulit kare khamtam ya kali arshaka kiba omdeng ki helmet nado kinongnya bat hado kinong shong nadin bat kentup ru ki kali kiba omdeng seat belt lingba kani kajing perking kipulit kelayo ban lom khajana lingba ka i chalan badan kuna hadu reply tili kali hakba kilayo ban lom ya khajana pisa kabakot shaka nyau phunyo hajar tingka u SSP Karibhoi u VS Rathor ulong baki pulit Karibhoi kila kentu jori pajba bakin bot enti ya kikendon anya kali kembala bo rak sarkar katana pulit Ribhoi kala kentu ya barok bakin petikna ban bot enti ya ki an bapunyai kali balai na kejingja accident baban yo ya kejing singan haba ya bayang ha kasrok ba u SSP lapan pauru bakatanat pulit kasngokya ban mi kino kejingja bosongsi bat kanyai beteng pat bante perking bandan kuna ya ki bapen kenyan kanang bala bante lakam ya kejingja bosongsi kabre tang nagadau kejing pen ken ya kikendon anya kali megalayapost.news.